Evo imamo ovdje, sad ću donijeti. Crni donesi fascikl. Samo da pokažem nešto. Da se raskrinka sve. Imam dopis obavještajne zajednice koja je napravila profil saradnje sa Vukanovćem i tome šta on radi s njima. I pišu tamo da je on korisni bodola. To pišu oni, ne taj, onaj fascikl bijeli daj. Oni to pišu, ne kažem ti ja Vukanoviću. Zato što i što traži i ne traže od tebe i smiruješ njihove ciljeve. I ti sada, ali to sav narod zna. Sav narod zna. Ima jedan dio koji glasa ili tebe podržava. Ok, ja to poštujem. Pa čak i oni koji su iskreno ili nisu iskreno iz nečega jezdate. Ok, sve poštujem. Ali da si spreman pod pričom o tome kako ti braniš narod, da srušiš sve, to je prvak svijeta. Usput, sad ću ti pokazati ovdje obavještajnu obradu u kojoj se ti naloge primaš odavde Avdića, koji je dio šef paraobavještajne muslimanske strukture. I da kad god prolaziš kroz Sarajevo, s njim se sastaneš, a ja znam svaki put kad to uradiš. Sram te bilo, ti kao Srbin koji dobijaš naloge od Avde Avdića, dokazanog antisrbina. Sam se ti smije, ali evo sad ću ti pokazati da ne bude da ja lažem sam. Čak ću dati tebi da pročitaš. Da, naravno. Da ne bude da ti ja lažem. Dakle, i onda dođe takav čovjek ovdje koji zarobi čitavu Narodnu skupštinu i čitavu javnost. Ali ovdje ćemo morati da govorimo sve u lice. Ja sam spreman da vi meni sve kažete u lice. Ta vaša zabluda koju vi pričate, kako je? Čekaj sad. Šta ima, samo malo. Pa donio sam ja, znaju da će on biti na skupštini, ja sam donio. Da ne misli da mi ništa ne znamo, sam da on zna. Šta piše ovdje? Uslika, evo uslika. Uslika imam ja nače. Ne može govoriti, sve kršenje poslovnika, neko drugi uslika. Evo dobro, evo sad ću ja pročitati. A molim te, pripremi telefon da uslikaš. Evo ti. Kaže, Nebojša Vukanović. Pogledaj rukopis kako izgleda. Američki čisto. Kaže ovako, Nebojša Vukanović, aktivnosti na zaustavljanju korisnih projekata u Republici Srpskoj. Ti staj, tebe tretiraju tako. A onda kaže, paraobavještajna struktura Stranke demokratske akcije, SDA i aktivnosti Avde Avdić. Evo ti. Sve piše ovdje, gdje se sastao, koliko puta bio, kako dolaziš na njihove pozive kad te god zovnu, a praviš se budala, jel? Zato su ovdje Amerikanci napisali da si ti, naravno u navodnicima, da si ti korisni idioti i korisna budala za njihove ciljeve. Tako piše ovdje, jel? I da s pod okriljem Američke ambasade i Nacionalnog demokratskog instituta u Sarajevo usmjereno na održavanje, na organizovanje održivih protesta u Republici Srpskoj. Eto šta vam pišu tebi. Majstore, što ćete? Kad sam pročitao sve. Pa evo, samo ovo ću uslikati još jednom. Evo, slikaj. Evo piše ovdje da skorisni dio. Ne možete sad prići kad predsjednik siđe dole, nek vam da. Ne možete prići govornici. I piše da si ti taj koji je odlučen u ime Američke ambasade i Nacionalnog demokratskog instituta, skraćeno NDI, u Sarajevu. Da si usmjeren na organizovanje održivih protesta u Republici Srpskoj protiv aktualne vlasti. E to ti radiš. Što zanimljivo je? Ima još stvari. Meni Bog pomaže. Ja imam stabilan život. Ja ne lažem ništa, ako on lažu, lažem ja. Nema dijaloga, pusti da predsjednik završi. Molim te, evo to ovdje, pogledaj. Pogledaj, majstor.